Pozdrav svima i dobrodošli u novi Masterov video predstavljanja proizvoda iz oblasti sigurnosnih sistema i sistema video nadzora. Danas ćemo vam predstaviti mrežnu kameru PTZ varijanti SD4221T-HN. Ona je, da kažem, nestandardna PTZ kamera, manjih je gabarita i napravljena je za unutrašnju upotrebu, tipa tržni centri, radnje, prodavnice itd. PTZ je skraćenica od pan, tilt i zoom. Kamera za nadzor sa PTZ funkcijom ima rotirajuće sočivo sa mogućnošću usmerenosti i zoomiranja, a kamera se može kontrolisati i daljinski. Može se pomerati levo, desno i naginje gore i dole. PTZ kamera nadmašuje mogućnosti fiksne kamere, tako što može da snima niz pogleda, a ne samo jedan. Monitoring operator može uživo da nacilja i zoomira ono što ga interesuje. Ono što je prednost ove kamere je što je PTZ mehanizam u dom kućištu sakriven i diskretan, te se aktivno kontrolisanje kamere ne uviđa lako od strane prolaznika ili snimanih subjekata. Sama kamera je jako male težine, znači ima oko 3 kg i može da se montira i na neke plafone koji su montažni ili na gips. Sada ću vam pokazati samu kameru i reći vam još nešto o njoj. Kao što možete da vidite, na samoj kameri postoji mrežni konektor koji pored mreže može da obezbedi PoE napajanje. Imate klasično napajanje koje dolazi u kompletu sa kamerom i imate mikrofonski ulaz i na njoj postoji takođe jedan alarmni izlaz i 2 alarmna ulaza. Ono što bih hteo da napomenem je da kamera ima IK10 kućište, što znači da je anti-vandal varijanta i može da se postavlja nisko i nikakve probleme neće imati sa pokušajem skidanja ili oštećenja same kamere. U nastavku videa imat ćete priliku da vidite dnevni, noćni režim i naravno najbitniji deo, video analitiku same kamere. Takođe, ovaj model ima i Wide Dynamic Range od 120 decibela, koja u uslovima velikog svetlosnog kontrasta optimizuje najsvetliju i najtamniju tačku, tako da svi snimani detalji mogu biti jasno vidljivi. Na snimku ove kamere, u doba jakog sunčanog osvetljenja, možete primetiti da ni jedna senka na snimku nije preterano tamna, a da jaka refleksija sunca sa automobila ne ugrožava kvalitet slike. Kamera ima Starlight tehnologiju, što je omogućava da snima i u uslovima slabog osvetljenja, iako ima nedostatak pomoćnog infracrvenog osvetljenja. Zbog granulacije slike koju možete primetiti na ovom snimku, čak i kad farovi daju osvetljenje, čini da ova kamera nije pogodna za spojne uslove, gde nema stalnog dodatnog osvetljenja. Bez obzira na to, 12 puta optički zoom dozvoljava da čak i u uslovima bez osvetljenja dešavanja na snimku budu prepoznatljiva. Kada vidite snimak interijera s ove kamere, možete i sami zaključiti zašto je ova kamera predviđena za unutrašnju montažu u predmetnim delovima objekata. Pored osnovnih analitika, prepoznavanja lica i parametarske zaštite, kamera može da detektuje kada bilo koja osoba ostavi neki predmet u markiranoj površini koju kamera snima. Ukoliko taj predmet ostane da stoji, a osoba se udalji od markiranog regiona i ostavi predmet za sobom, posle zadatog vremena kamera će poslati signal za alarm. Nadam se da će vam ovaj video pomoći u pronalaženju odgovarajućeg rešenja i vidimo se uskoro u novom Masterovom videu.